guhagarika imikoranire ya leta n'imitwe y'abarwanyi ni ingingo ya 7 mu mwanzuro wa 8 w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabereye i Rwanda muri Angola ku itariki 23 y'ukwa 11 2022. Icyo gihe bavuze ko ibi bya bimwe mu ntangiriro y'urugendo rw'ibiganiro biganisha ku mahoro y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ushingiye ku gihe uwo mwanzuro wafatiwe, umwaka uruzuye neza, abakuru b'ibihugu bategetse uruhande rwose rufatanya n'imitwe ihungabanya umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo kwitandukanya n'ibyo bikorwa, ndetse n'umukuru wa diplomasi ya Leta z'Ubumwe za Amerika bwana Anthony John Blinken yavugiye i Kigali mu kwezi kwa 8 2022 ko ibihugu byombi bigomba kwitandukanya n'iki gikorwa. Kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo kiganisha kwishyirwa mu bikorwa ry'uyu mwanzuro. General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efomi n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance. Ubuyobozi bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buramenyesha ingabo zose mu nzego zose ko babujijwe kongera gukorana no kugirana umubano n'umutwe uharanira demokarasi no kubohora u Rwanda FDLR. Les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente uzabirengaho azabiryozwa hashingiwe ku byo amategeko n'amabwiriza agenga ingabo zacu ateganya. Bigomba guhita byubahirizwa, nta mbabazi zizigera zibaho. Le principe de tolérance zéro est désormais. Iki cyemezo cyafashwe mu masaha make yakurikiye uruzinduko rwa Afri Danika Ines ukuriye urwego rw'ubutasi muri Leta z'Ubumwe za Amerika, yahuriye na Perezida Tshisekedi Kinshasa avuye mu Rwanda, ndetse ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika White House byemeje ko intumwa yabo yemeranije n'abakuru b'ibihugu byombi ko bagomba kubahiriza imyanzuro y'u Rwanda na Nairobi. Bimwe mu bikuwe muri iyo nyandiko twabishyize muri iryo jwi. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi yahuye na Perezida Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo mu gushakira hamwe uburyo bwo guhosha ikibazo kiri mu Burasirazuba bwa Kongo. Hashingiwe ku gihe kinini iki kibazo kimaze, Perezida Kagame na Tshisekedi bemeye gufata ingamba zidasanzwe kugira ngo bakemure impungenge z'umutekano w'ibihugu byombi. Ibyo byemezo bishingiye ku masezerano baherutse kwemeranyaho i Rwanda na Nairobi ku bufasha bw'abaturanyi. Kuri ingingo abahanga muri politiki mpuzamahanga baremeza ko ibyo bihe byombi bifitanye isano, ariko ngo haracyakenewe indi ntambwe iganisha kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu ku kibazo cy'umutekano wo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Alex Sinezeyimana twavuganye kuri telefone. Ni muri uwo murongo, ariko ikintu abantu bakwiye kumva ni ukuba kuki Amerika yongera ikagaruka ku masezerano ya Rwanda na Nairobi. Hari amakuru menshi buriya yagiye atangwa bitewe n'uyafitemo inyungu, ariko iyo hahagurutse ushinzwe ubutasi nimo kuzabubwira ngo ya makuru twasubiye inyuma turayagenzura, tuza gusanga ibyari byaremeranijweho nk'uko wabivugaga hakaba hashize umwaka cyari igisubizo cy'ibibazo bihari. None se Alex, ibihugu byombi mu bihe bitandukanye byagiye bishinjanya ko buri ruhande rufasha uwo mutwe uhungabanya umutekano, reka bariko mbivuga. None iki cyemezo nk'uko nabivuze uti Amerika ishobora kuba yazanye ibimenyetso simusiga bishingiye ku butasi bwabo, none ko Amerika yagaragaje ko ngo ibihugu byombi byemeranije gufata ibyemezo bikomeye binashingiye ku ibahirizwa ry'ayo masezerano, ariko tukaba twabonye Kongo ariyo yonyine itanga iryo tangazo risaba ingabo kwitandukanya na FDLR. U Rwanda tukaba twabonye ntarisa naryo wenda hanze, sinzi nimba ari ahandi wenda mwabibonye. Mwe busesengura mubona nuko ayo makuru yaba yagaragaje ko u Rwanda ntaho ruhuriye na M23, Amerika igategeka Kongo kwitandukanya na FDLR? Ntabwo mpamya ko Amerika yahise iva ku gitekerezo cyayo cyo kuvuga ko u Rwanda rushyigikira M23. Ntabwo mpamya ko yahise kivaho 100%, ariko yabonye amakuru arenze ayavugwaga mu bitangazamakuru, ayatangazwaga na leta ya Kongo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba Kongo yatanze ririya tangazo ubwabyo bigaragaza aho umunzani uhenga. Itangazo ntacyo riri buhindure, cyakora mu rwego rwa diplomasi buri hari icyo bahinduye ubwabo, bishinje ko nyine hari abasirikare bakoranaga na FDL. Ubwo ibizakurikiraho nibyo byo kwiteka. Icyakora nubwo abanyepolitiki bakomeje diplomasi, ubu intambara irakomeje mu Burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za Kongo n'abarwanyi ba M23 bashimangira ko badateze guhagarika imirwano, ariko abakurikirana iki kibazo baremeza ko abanyepolitiki bafite ububasha bwo gushyira iherezo ku ntambara bakayisimbuza ubwumvikane bushingiye ku masezerano bemeranije mu bihe bitandukanye. David Nzabonimpa, TV 10.